Ang awhay image na tuy agi bo kaisa video swnamkhe English bai tauk taisa abono abo o image na tuy no kaisa kok borok bai taisa sai dong phiro obo ongkha separated from India mane India bai kakai thanglai mane actually hangke divide and rule policy British songni o British rok sungno sakak mani abo actually hangkai Myanmar ni akhe Bangladesh abo kak thangmani 1935 o hangkai Pakistan hangkai abo India bai kak thani 1947 jefur naki Pakistan rok prothom sadin ningmani bagai brok sangpula kak thangka engkai aboni salsa pore orthat Pakistan 1947 ni 14 August borok prothom independent mano ebong India hangke 1947 ni 15 August mo abon bagai aprubo kaisa divide and rule policy samanya borok o Pakistan bai India na sa klangkha hangkai Pakistan jefurnaki 1947 no kago apro East Pakistan and West Pakistan hoitong East Pakistan hingga tabuk je Bangladesh ngi thangmani Bangladesh rongke especially 1971 no kago hingga oro jaga hingga proshno obo haise tabuk je o divide and rule policy English rok sram kalaimani hingga divided ngi thangmani bagino tabuk sini Bharat borsho especially North East je area o North East India o borok rok refugee and migration problem mani main karon ngi basao hingke apone stop khaiyani bagai hingke ang saka apone stop khaiyani bagai hingke কিছুটা abo hai neighboring country ইয়াকে প্রতিবেশী দেশ সকনো bo India United India খাইনাংনাই অর্থাৎ কোনো abo hai অঞ্চল ন তুবনানি বাগৈ চেষ্টা খাইনাংনাই ইয়াকেছে abo যদি ইয়াকে নং মানে বনি সলিউশন বা সমাধান নুইমায়া नै आं आइडिया abo khani just share and views and opinions abo unthung okongya ge abo taungnai problem tamo bomdi ke senior refugee and migration tabuk North East especially North East ni region no je migration and refugee problem mani Assam ni khetre hangke Assamo jara tongnai rok borok sabo borok Muslim abo Bangali hini jago mane wansarok no borok haibono Muslim dharma khainai rok hingga aro 19 লক্ষ borok ei got thangnai 2019 no okokno declare hingka 19 লক্ষ borok illegal migrant abo especially Muslim Bangali rok hingga tauk Tripura ni khetre same Tripura hangke Hindu Bangali orobo 19 লক্ষ borok kanai hingkai illegal migrant kintu Tripura ni khetre hingke tabuk bo obahai kuno government initiative nayako ba central government thung state government thung kuno initiative naya hingka tabuk oro same problem omting ja khabo jaga Manipur especially tak bani issue tong ajago same ama hingke arongke Myanmar ni borok phai